Sanmalani moleng yapshe tumelangi Sanmalani moleng yapshe tumelangi Sanibonani mulweni yabusheng tumelang sanibonela futhi sanamukela kwizinto zesitekumolokeni yaphila iphile nje so ngikholwa ukuthi subscribe icela ucinezele ukuze bokuqala nqa ukuthola amavideo babe siwaposta siyabonga bafundishe sibuyile futhi sibhele ezinye esinempela asikuphuke nazo ngalesikhathi lapho ngempela sibhe double thinta ukuthi ngempela lapha igcoka melisha selvela khipha amagama angathi ayalumela kancane la ngempela likhulume khona enkundleni zokuxhumana la ngathi likhombisa ukukhipha amagama alumelayo abheke lapha ngempela kuGezani kanye naye uGemfu kaNgcobo futhi yazikile ukuthi ngempela ke emavikini edlule kuwenzekile ukuthi ngempela igcomelisha iyathinteka kwipost yakhe ngempela phela uGezani kade faya khona ekhipha udouble thinta ukuthi ngenzeka ngelinga kube ukuthi bona igcomelisha kanye noKhuzani betholakala bekwi podcast yakhona ngempela phana i-live maskandi yawo ngempela phana umbuso wamaciko la khona ayithi khona ngenze ngelina ngoba uthetholakala la ngempela khona efaka khona i-screenshot sakhe ngempela uGemfu kaNgcobo ebhalile nje uke lapha ngempela ekhuluma ukuthi ngelinye ilanga kuyokwenzeka mhlawumbe uyabona inkulumo yabo lapho kwi-screen indlamlenze ngapha bese kuthi ngapha iyo ngempela phana indlaba eyiphika kamashando into enzele ukuthi ngempela lapha ngigqomisha bese lakhipha amagama angathi ayalumela liwebhek sekubona kodwa ke la eliposte khona liposte ngala phana ngempela umhla ka-21 kuwona April la libhale khona amagama afundeka ngalendlela ke kulixhumana athi isiprofetho sami sishaya emhlolweni kulamalanga ngoba impela umculo kaMaskandi usungagcokama kulensuku zokugcina phela akekho ongaboni manje ukuthi yonke into ifakwe igama lika SK ukuze inakeke bonke bathinta uchilo bethawula lame limhlophe ukuze baphile abanye sebake bazicelela ngisho induku kimi bacela ukuthi ngize ngizobakhahlela emakubo kuze bezotrend kwasehleka laphana abanye badla ugoloko mahala eThekwini ngegama lami abanye bagitshezwa amabhaloni imihla namalanga beyokhulunyiswa ngegama lami eThekwini losomabhizinisi abasafufusa lemiso engomapholoba noGezani bakhulisa amabhizinisi abo ngegama lami abanye sebaphilela ukuzihuqa imi njalo emcimbini ngibazibe qede benganako kanti yini lesegcokameni kanti uma ngingeyona inkunzi kibo bangifunani pho yini bengaphumi kimi ngoba nami angibanaki liyanibona izwe madoda lengane kaMashando enkotela kiyo nonke kanye ibe isithulele yona niyokhokha ngelinye ilanga niyosho ukuthi ngasho #maskandi #mthandeni_sk wasethi laphana ngempela album loading futhi igcomelisha laphana libhale kanjalo ke likhuluma ngabo ngempela laphana uGezani kanye naye ngempela umapholoba okuge umfo kaNgcobo lapho mangicabanga ukuthi ngempela ngaba uyena ngoba ukhuluma ngabantu uthizeni abandiziswayo bebhekisa koThekwini engikholwa ukuthi ngaba ukuthi amagama lawo futhi abheke kuyena uPholo ngoba into enzekile kube ukuthi uPholo umfo wamakhoba ubiziwe ngawo ngempela phana uLesihlalo ukuthi ephelele khona eThekwini la kushutha ngempela khona umbuso wamaciko lazofika vele khona ngempela phana uPholo umfo wamakhoba bekhulume naye kuyo i-podcast okanye iMaskandi Friday shivo lakho nawe ucabanga ngenkulumo yakhe ngempela scale phana ngoba uzwakala ngathi uyakhononda futhi ngaphezulu uthi ngelinye ilanga bayokhokha ngenkulumo zabo laphana ngempela nokuyisondeza kuyena nokukotela kuyena futhi shivo lakho phansi comment section usucabanga ngenkulumo yakhe gcomelisha laphana bese kuthi nawe sidibana ngokuzayo